Tôi kalau out mau tay betul, dua betul. Yang baik buat apa dulu? Yang baik. Lese ha jela Meghalaya kan deh kesin ke Benengkong, ba ke jing penia mare thong dak bawan ra ye ki bawan khadu kom ki Benengkong. Kani kalalong ha ke jing ye kop penia mare kali arsaka dak Young Minds Association. Kabla penlong ha ke sing sajan jong tayo balala kata ha ke arpo nyau tarik unaitung arhajar arpsau hamadan ileka jong school Mungkin Christian Higher Secondary School Boirembong. Kani kelempong gede kebelatip kum ka slow bike race. Laju penlong ha ki wegi jela bat lese kadang de ke batmai ha Meghalaya. Kaladon ke jingya shongshit nomor ki nong shimbenta ke balwan ban penrung kerteng yelde ban shimbenta kilayo ban seye ki sapnya kali arsya ka jongki om dei dak ba pen hersted Henry kirkomnya dak ba pen suki hadu ba hateng kila ban peniang si jeka ya ka baik bat ka skuti jongki ki nong penya kila phya ya ki noi shimbenta ha ki lai kategori ka baik kategori ka skuti kategori bat nagaliang jong kin thaipat nomor om don ki ba wani shimbenta dak ba penon kam dak baik kumta la bulang hakju ka ladies kategori. Lala rubani iya ke jing penankam jong ki nong shimbenta da ki bike rim ki bakentup iya ke bike Yamaha RX 100 bat ki skuter ki nong job ha ke bike kategori jong ki senrang ki kentup yo Mevari lapang haga kerdan ke Benengkong u Alex Thaba haga kerdan ke Bar baru ba Meban Syarai lapang haga kerdan ke Balai haga skuti kategori bat u Alex Thaba haga kerdan ke Benengkong Wilford Mersing haga kerdan ke Bar baru Tibarius Syadab haga kerdan ke Balai nangta haga ladies kategori bat ka nong ruai bapau jong jela ka Adonilin di Sawian ka balai tip kerteng ruai kum ka Lili Sawian kala yo ha ka kerdan ke Benengkong ha ka bahadin ka jing penbana ya ka Kusnam kani ka samla ka laya ka jing ruai ban pensung tanat ye tik sngi what you do jinker man lad up and tip jing and I'm shy suki pin sa po shala ka tong Lada jengeki bantungin ng torsyap lang what you can run with namadashi siya butilod ha uplay clam jeng atake hoy Q tingin yung run ang sisid come on hoy Q semua mingke turut doi por eno I bon ki wengan bajeng emi ukut kodu hey me do I ya jing kang it men say na la de ka jing che open your lupi there forward stang biang day we May God bless you. Nang ta ka kam kanis im ha ka kerdan ke Bar ka juban rilang nongrum ha ka kerdan ke Balai bat ka Sapi Damer Syadab ha ka kerdan ke Basau nalor ki nong shimbenta lawan ruban sakhilang dau ba SW Pakenteng ubdi officer in charge ka PIC Khapmara uba Shania nongrum ubdi presiden jong Seng Hito Ribhoi district uba Alos Nongpo ubdi nongilam jong Eastern Ribhoi tourism uba Lamprang Rempei ubdi dukot jong Seng RBYF uba Isnei King ubdi presiden jong Young Minds lembat kiwe hadin ke jing pendep ya ke jing ya mere thong gi nong shimbenta lapan sengutanat ya ke janmet da ke jing ya nya sengutanat u presiden ke Young Minds rengkat ki nong sha khot ngobha ki bakentup yo he pulit ke Khapmara PIC bat katok ene gi khot ke Young Minds
kawan. Yang nak tu. Kawan. Ayo jom tim nak betul kita terus macam ni. Good. Woo! Good. Tenang, okey, let's go. Tenang bang. Kecil kena besar macam ni. Kalau out belum tahu betul. Wow dia. Dia baik buat apa tu? Dia baik. Tunggu. Ngakuha ba share ko experience ka jonga kabangang dan hang ni po kamera PIC ko mo in charge kaladan munta ko masaw panay hakini ki saw panay kendai ngut ibreo ga doi ka jinim hapo surok
kata kalau nak average ke armut nak daw boleh begini asal pi teng hoi sutrat banyak asal Henry ke baca bat ka jingja ka hadir kan wan anda pi ngat hakano baluka jingja ka sosi manga nong pi ba haki ki por belajar kadang ka jing sosi yang ngapet ba kumno ki kimi pa jom te ki breu jom te kena hisham ki sosi ki thang Henry ki bale la do noi ka jingim bat kim dan e show ban bakin pen bek lani ban pen bahabiang ki kata ngau bi ro ki pi rider ba teng ka jing pen hairstyle kapan excite pi tambah ia kata excitement pi dia bensim kakum ke responsibility nganum keren ki section jo kolol dan ki kendon jong ki motor vehicle act apa pelombai pa ki penbori pi banum lek unta henry ngan kentu bidang koi pa with pi at least have some responsibility ka ba pi pin sultanan mable kumba ong iba himna ka motor jong idai ba live to fight another nganum pi ba speed and live to tell another day leba teng pi bidan ki po YouTube channel menta kari ka kalau mula kari ka trend ka prathe menta ka ba ni ki board ni ka nuksa la ni kini ki long kini ki ja nom long ki trend jong kini ki breu na ba ho yir ni stran idan ki dash cam idan ki GoPro idan borok jai ni band ni menta tamba pinam teng ni di ban board ni ka jing ba bon sing pi board kumba board maki ho ki kamai pisa lamba ka kini ki reels jong ki kumba jong menta prathe menta Henry Kibat punya you. Kata ke reels lada kalong kamkor bani ke jingim jong pi. Dengan orang pi di ban soto bat ban sai lalu mentak sini ba. Ke jingim kali ke bakong samtan. Ke reels, ki likes, ki comment. Jadi kata yang pi kani ke program bagi leknang ba penhikai tentang ini ban ngas seluruh kan hi excitement. Tang ke speed. Pinam tentang ni ngelak kalian nak situ kanang ni syua covid ngelak kalian nak ke basic hygiene kabayangin adu dan kena lah hikai anda yang lawan covid same thing you follow kita ke penkendep beri ni jadi bagani ke program kan penkendep beri itu ba kajing sutunan kajing soba kedang speed yang tenang yang seluruh kita higa ke ba kensak mau itu kini kami tanggapan ada kalong rukung ke awareness program nak benta ki kun samla jong kari khasi jentia ba jelahi barok kawai ba hikai ba kumno ngini banya kibai ba namar hakini kiski mentangi i mana kiski hak YouTube ba buntang ki jingja ki accident ki mana kiski na kadau ki penher state kibai te lamba kan program ki kwa penish pathehi barok kawai ba kin ye ilem ba ngimdei ban nya state kibai ngini banya katkum kalimit te hal ka por ko mentangi peng sobha ya kita khot jong yong main sparo ki patri stom du maring kesni bakham tam hakan ka por ki priam subha ya phi ki rada sparo kethe bisendran ki bala poi sha ka benta te ka bakhadu khalwai na sule mangai khublai ka bakerpang ye chief guest brom jingi isar SW pa contain I belong in charge jong ka Khamara police station te khublai sponsor rangkat baki palok jopi ki staff jopi ki bala pon hane te kum kada ka jipyan buram into ai ji thapti dan taisa ju Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai